Yes, nibyo ni amakuru agezweho aka kanya, ni amakuru agezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi tukaza no kukubwira ibigezweho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu ngubu ibyihutirwa cyane ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa i Kinshasa neza. Amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze kwita mu mugozi neza, yamaze kwirahuriraho amakara yaka. Uyu mugabo yamaze kwinjira muri duel ikomeye cyane n'igihugu cy'Ubufaransa, aho bivugwa neza ko ashobora kuza kwisanga namwe mu mabanga ye menshi cyane yamaze kujya hanze. Ibi ndabikubwira cyane, ndabifite hano raporo ikomeye cyane yemeza neza ko Tshisekedi asa naho ari guhigwa n'Abafaransa. Ibise bitewe n'iki ko Emmanuel Macron yariye karungu, ndetse bivugwa neza ko n'ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa ziri hafi na Kinshasa zishobora kuba zatangiye kwifashishwa mu bisa naho ari ugushaka kwandagaza Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo. Ibi byose ndakubwira intandaro yabyo bitumye Tshisekedi yisanga aho guhangana na M23 nk'uko bisanzwe, ari kwisanga ari guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo kwemerera Ubufaransa ibyo adafite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikaba itamworoheye kuri aka kanya. Ibi ndabikubwira wumva uko Tshisekedi ashobora kwisanga yamaze no kuba yashyirwa hanze cyangwa se akaza kugambanirwa ku buryo bukomeye cyane. Abafaransa bari Kinshasa, ibintu ntabwo byoroshye. Ndakubwira nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba, igisirikare cya M23 cyazanye indege yo mu bwoko bwa drone yo mu bwoko bwa CH4. Iyi ni drone ikomeye cyane ikorwa n'Abanyaturikiya, bivugwa neza ko ari iri kwifashishwa n'iki gisirikare neza irimo iragenda ku mitwe y'izi ngabo za leta ya Kongo, zigahungabana zikirukanka amasigamana. Iyi drone irarasa ndetse ikoreshwa mu bimeze nk'aho ari ubutasi mu gukurura amakuru n'amajwi, ndetse ikaba ifite kamera ikurura mu birometero byinshi cyane, ikaza kugaragaza byinshi cyane biba biri kubera ku butaka. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza intsinzwi ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Kongo. Kandi iyi drone bivugwa ko iri mu byambuwe igisirikare cya leta ya Kongo, mubwo amakontineri agera kuri 3 yaburiwe irengero ubwo ibikoresho byaturukaga ku butaka bw'u Burundi Ndadaye International Airport byerekeza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi ndabikubwira, iyi drone ya M23 yo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se CH4 isa naho ariyo iri gukora impinduka n'itandukaniro ritari risanzwe. Ariko kandi ibujumbura naho ntabwo byoroshye, ndakubwira ibiri kuvugwa kuri ubutaka bwa leta y'u Burundi, ibintu bisa naho bitoroshye. Red Tabara yongeye gushyira igitutu gikomeye cyane ku mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Nibyo koko na makuru yemeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo, ndakubwira ko uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo yongeye gukora amakosa akomeye cyane yaje gutuma Emmanuel Macron utetse igihugu cy'Ubufaransa atangira kugaragaza neza ko uyu mugabo ari umunyamanyanga akomeye cyane, ku buryo bishobora no kuza gushyiramo mu mabanga ya Tshisekedi hanze. Bivugwa neza ko yarabikiwe n'iki gihugu. Ubusanzwe Ubufaransa n'igihugu cya Kongo ni inshuti magara, kugeza ubwo hari abasirikare b'Ubufaransa bafite ikimeze nk'aho ari ibirindiro ariko bitari binini cyane hariya neza hafi na Kinshasa, ndetse benshi bakagaragaza neza ko Tshisekedi yakomeje gufata igihugu cya Kongo akakigira icy'abazungu. Ibi rero bisa naho byatangiye kumugaruka, kuko bisa nkaho ibyo yemereye Ubufaransa atari kubikora, ndetse ahubwo bisa nkaho ashaka kubikorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni diru zikomeye cyane yari yaratangiye gusinyana n'igihugu cy'Ubufaransa, ndetse mu mikorere n'imicurizwe y'amabuye y'agaciro aturuka ku butaka bwa Kongo. Ibi rero nibyo biza noneho kuza kugaragaza isura ya nyayo ya Tshisekedi. Abafaransa nta mikino bagira, batangiye kugenda bamushyira hanze ndetse bagaragaza ibidafite aho bihuriye n'ubu bucuruzi. Ubu tuvugana Tshisekedi yemereye Ubufaransa amabuye y'agaciro, ndetse ko bazakorana mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubucukuzi, ndetse bisa nkaho hari n'ibyo bamuhaye mu bisa naho ari ukumushimira, ndetse dore ko bari bamubwiye ko bazamufasha n'ibijyanye n'igisirikare. Ariko ibi nabyo bikaza kugenda bikorwa mu gihe amasezerano azaba yatangiye kubahirizwa, Ubufaransa bufite ijambo rikomeye cyane ku birombe byo ku butaka bwa Kongo.
Ubu tuvugana rero bisa naho ibyo yari yemerewe Ubufaransa yagiye abihindura mu ibanga rikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kongera gusubukura diru zifitanye n'iki gihugu cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa rero yongera kwisanga iri mu mayira abiri, ndetse ubu Tshisekedi ari kwibaza niba aza kwemera ibyo yamaze kuvugana na Donald J Trump, cyangwa se niba aza kuba ahindukira akemera ibyo yavuganye n'Ubufaransa. Mu by'ukuri benshi baremeza neza ko Tshisekedi ari mu mayira abiri, yabuze yacira n'ayamira. Gusa Ubufaransa bwo bwamucanyeho umuriro, igitutu gikomeye cyane. Bisa naho hari ibyo bamuhaye, ariko kandi kugeza kuri ubu adafite ngo abisubize, igituma akomeza kugenda agerageza kumvisha Abanyamerika ko hari byinshi cyane yamaze kumvikana n'Ubufaransa. Ibi rero kubibwira Donald J Trump busa n'ukoze ibara rikomeye cyane, kuko aba yumva ko ari we ugomba gukorana ndetse agakontorora buri kimwe cyose. Ngira ngo yagiye avuga neza ko intambara ya Kongo ngo azayirangiza, hari n'ubwo yumvikanye bavuga ko iyi ntambara isa naho yarangiye, ariko benshi bagira ku kibuga cy'imirwano bakavuga neza ko nta na kimwe cyahindutse kuri uru rugamba, ahubwo rwagiye rwakomera. Rero bisa nkaho Tshisekedi kuza kongera kwerekana neza ko ashobora kuza kuba yasuzugura ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika imusaba, bishobora kuza kumushyira ahabi cyane kurusha uko yaza gufata riske akaza guhinduka Emmanuel Macron. Gusa abasirikare b'Abafaransa bivugwa neza ko ni bamwe mu bafite amabanga akomeye cyane ya Tshisekedi kuri ubu ngubu, uri no kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo haze kuba ikitwa referendum, kugira ngo itegeko nshinga ryongere kumwemerera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi byose bikavugwa neza ko n'igihe cyose yagiye ajya ku butegetsi Abafaransa bamuri inyuma, ndetse ubu bafite ubushobozi bwo kumukubita hasi ndetse mu buryo bwihuse cyane. Ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nk'igihugu cyagiye kigaragara neza ko gifite akaboko gakomeye cyane muri iyi ntambara, ndetse cyagiye cyakira ibiganiro by'amahoro, nacyo gifite ikintu kinini cyane cyahindura kuri Tshisekedi. Ari niyo mpamvu bivuga neza ko yatandaraje, yabuze ayacira n'ayamira, ari nako bikomeza kugenda bigorana ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 yo ikomeje kwa divansinga, ntiyitaye ku gitutu Tshisekedi yamaze kugenda yishyiraho. Intare za Sarambwe zirimo zirakoresha drone mu bwoko bwa CH4, irimo iragenda ikukumba neza neza ikubita itababarira. Abarundi bongeye gusubira mu ndake, inyinshi ziri kugabwaho ibitero zikabatengukiraho, ndetse bamwe bagapfiramo. Bisa nkaho uru rugamba rwatangiye mu buryo bushya ndetse rwa tekinoloji, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo indege zabo zose bisa nkaho zitakiri gukoreshwa, izahanuwe, izangiritse. M23 ubundi yo isa naho iyoboye ku butaka no mu kirere bitari bisanzwe muri uru rugamba. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, Elias Fachibeto ndetse na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Aba bagabo bombi abakuru b'ibihugu bamaze kugenda basa naho batangiye guseba, gukoresha iyi mvugo sinzi niba ari ibyanyabyo, ariko guseba ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana aba bagabo, yaba Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ubu batangiye kugenda basa naho batsindwa mu buryo bwa diplomasi na politiki. Bamwe batangiye kuvuga neza ko nubwo muri politiki ngo ukuri kutabamo, ariko M23 yagumye gukuri, none kumaze kugenda gutsinda. Benshi bagiye bavuga neza ko Tshisekedi yagiye ashukwa na leta y'u Burundi. Byanemejwe mu minsi ishize aho Minisitiri w'Ingabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yatangaje amagambo akomeye cyane uyu Bemba, aho yavuze ko abasirikare b'u Burundi ntacyo bafashije Kongo uretse kuyigambanira ikaza kwamburwa uduce. Ariko benshi siko babibona, ko bavuga neza ko iyo Abarundi bataza kuba ku butaka bwa Kongo biba byaragenze ukundi. Ariko kandi u Burundi by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinjwa kuba ari we wagiye ushuka perezida w'igihugu cya Kongo muri imwe mu myanzuro ikomeye cyane, harimo n'imaze gukora kuri Tshisekedi kuri ubu ngubu. Uyu General Neva yigaramiye mu Gitega hariya aho abarizwa. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze kumva inkuru ikomeye cyane iri guturuka mu butasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko hagiye gushingwa leta. Ni leta yigenga igomba gukorera mu bice M23 yigaruriye, no kuvuga ko ari Kivu Republic nk'uko mwabivuga, ariko noneho irindi zina ryaje benshi baravuga neza ko ari
buryo rishobora no gukoreshwa dore ko bari kuriha amahirwe. Volcano Republique bihwanye nuko uyu mutwe wa M23 waturutse mu birunga aho bari barirukanwe ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero iri zina naryo ryatangiye kunugwanugwa mu mazina ashobora gukoreshwa ndetse akaza kwifashishwa muri ibi ngibi bisa naho ari ugukora leta yigenga nshya. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya makuru kikimara kuyamenya yahise amenyeshwa bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare ndetse n'inzego nkuru z'igihugu, maze Tshisekedi akimara kumva inkuru ahita yongera guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi, nubwo amushinja ko yamugiriye inama zisa naho zitigeze zimufasha, kuko kuva intambara yatangira perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe wagaragaye nk'umujyanama mukuru wa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko imyanzuro yose yamugiriyemo inama harimo iyo kugenda yanga ibiganiro by'amahoro na M23 kugeza ku masezerano ya Washington, byose na n'ubu byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa by'umwihariko no ku gisirikare, bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yagiye ababwira ibitandukanye n'ibiri kuba bikaza gufatwa nkaho ari ubweskuru, ariko benshi bakemeza neza ko nawe atari yanze ingabo ze ziri kuhatikirira, ahubwo ariko yabonaga bigomba kugenda. Ubu tuvugana Volcano Republique, mbibutsa ko M23 yaturutse muri paruke ya za Virunga hariya mu birunga, aho bamwe bavuga neza ko aba basirikare b'uyu mutwe wa M23 ari naho bakuriye imwe mu myitozo myinshi cyane mbere yuko batangira ibi bikorwa, kuko byagaragaye neza ko bari bamaze gutereranwa ndetse birukanwe ku butaka bwabo, ndetse Tshisekedi akaba yaravugaga neza ko atari abakongomani. Ubu rero byamaze kugenda byemezwa, Tshisekedi ashobora kuza gutakaza igice kinini ndetse cyiganjemo ikibarizwamo imwe mu mitungo yo munsi y'ubutaka y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu haracyagaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane biri kugenda binyuranyuranamo, ariko kandi ibitendo biri kuba mu mirwano ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ari uburyo M23 iri gukoresha kugira ngo uduce tukirimo izi ngabo z'abarundi ndetse na FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ibanze ikubure isakumbe maze ibamare mu nzira, mu gihe iturufu iri kurya kuri ubu ngubu ari gukoresha ubwenge ndetse politiki yo ikomeje kugenda ihengamira ku ruhande rwa Tshisekedi. Bisa naho byamuremereye cyane, Tshisekedi ntari kumenya aho ikarita ziri gucangirwa ndetse naho ari kugenda amenyeshwa ibisa naho ari biri kumugiraho ingaruka, kuko kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora no kuza gufatirwa ibihano mu buryo bishobora kunyuzwa mu bihano bifatirwa perezida w'iki gihugu bitewe no kwangiza amasezerano ya Washington, ndetse akaza kwihinduka Donald J Trump ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda bari kumwe ubwo basinyaga aya masezerano. M23 yategetswe kugira ibyo yubahiriza, ariko bisa nkaho yabikoze ku kigero cya 90%, kuko yarekuye bimwe mu bice, dore ko yanahereye ku mujyi wa Uvira irekura ibindi bice biwukikije, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeza kwinangira umutima ku itegeko rya perezida w'iki gihugu. Bisa nkaho rero hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari uko Tshisekedi ari gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ari kumenyeshwa, ndetse akaza kubona ko politiki yamaze kumuhengamiraho ndetse diplomasi yakomeje kugenda isa naho iri kumugonga. Uyu mugabo kandi benshi baravuga neza ko yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo busanzwe bwa diplomasi, ariko nanone ku rugamba naho ngo yamaze kugarikwa, aho benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umugira inama, benshi bavuga neza ko atari za nyazo. Kivu Republique, ubwo ni ukuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko nanone M23 ngo ikwiye kwagura. Nibyo mbabona abantu benshi bifuza bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho bari kuvuga ngo ikitwa ngo Triple K ni ukuvuga ngo ni Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri, Kisangani ndetse na niba bari kuvuga Kindu, ino ntara ya Kindu ntabwo mbizi neza, ariko bari gukoresha ikitwa ngo ni Triple K, ngo M23 ngo naho yakabaye ihafata. Triple K ni ukuvuga ngo ni ka ebyiri eshatu nyine zikurikirana, ubwo ni Kisangani na Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri nyine nkuko nabikubwiye, noneho na Kindu, ubwo ni ukuvuga ngo aha rero M23 ngo nayo ikwiye ngo kuhajya, ariko bisa nkaho M23 izagoma muri ibi bice. Ni ibice
binini nabyo bingana naho biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, ni ibice binini cyane. nawe uribaza igice gikora ku bihugu bigera kuri bitatu kandi ari igice cy'igihugu kimwe cyangwa se gikaswe ku gihugu ibihugu bitatu ahubwo bine, ni ukuvuga ngo M23 izaba ihana imbibi mu gihe ariko ibi byaba byamaze kwemezwa kuko ntabwo biremezwa 100%, ariko process benshi bavuga neza ko igeze kuri 80%. ni ukuvuga ngo yaba ifite igihugu cy'u Rwanda bahana imbibi, igihugu cy'u Burundi bahana imbibi, igihugu cya Kongo isanzwe no DRC nyine bagiye kwiyomoraho bahana imbibi, igihugu cya Uganda bahana imbibi. urumva ko M23 nibura yaba ifite ibihugu birenga bine bahana imbibi kandi bigaragara neza ko ari ubutaka bunini cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza neza ko M23 ikomeje kugenda ishinga imbago kuko benshi bakomeje kugenda babivuga. Nubwo bimeze gutyo ariko intambara yo ntabwo yigeze irangira mu by'ukuri, ibitero bikomeye cyane biracyagaragara muri Kivu y'Amajyepfo no hari kugaragara intambara ikomeye cyane. Ibi kandi byose biraterwa n'ingabo z'u Burundi kuko nakubwiye neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa basa naho batifuza ko M23 yasubira mu mujyi wa Uvira. Iyi leta ya Gitega ndavuga mu Burundi bo bakomeje kugenda bashyiraho amadefense akomeye cyane, ibirindiro bitandukanye nkuko bari kugenda bagaragaza neza ko M23 idakwiye gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo kigiye M23 yirinze ibihano, yirinze amahanga akomeza kugenda yifatira imyanzuro ndetse uyu mujyi iba yarawusubiyemo ndetse nta n'ikigoranye, ahubwo M23 ikomeje kugenda igerageza kuguma hafi y'umujyi ihumekera mu bitugu izi ngabo ziwurimo kugira ngo anytime ndetse aho haza kuba hakomorwa akantu gatoya ikomorerwa ize guhita itangira kurekura isheringa, dore ko izi ngabo zo ziba ziryamiye amajanja zisa n'iziteguye guhunga. Ibi rero birakomeza gutuma aha muri Kivu y'Amajyepfo humvikana n'ukuri amasasu menshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira werekeza Puezero, imihanda yerekeza Minembwe hari amasasu menshi cyane akomeje kugenda havugira ndetse haravugwa byinshi cyane mu bigezweho byerekana neza ko igisirikare cya M23 burya ngo cyongeye gufata abasirikare b'abarundi muri Plaine de Ruzizi muri iki kibaya rwose, ngo abasirikare b'abarundi sinzi impamvu bakomeje kugenda bahafatirwa ari benshi cyane. Nta minsi itatu ishira M23 yagabweho ibitero maze abarundi bakaza gufatirwa muri ibi bice. Harabagoye cyane rero M23 ikomeza kugenda ibereka neza ko isa naho iri ku kibuga cyayo nkuko bigaragara. Intwaro nyinshi cyane benshi bavuga neza ko ziri kugaragara zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nanone ku butaka bwa Kongo, ariko unyuze ku ruhande rw'ikivu ziva Igoma aho bivugwa neza ko ariho hari ububiko buremereye cyane bwa mbere, ubundi bubiko bukaza kuba buba hariya za Bukavu. Aha rero niho hari kwimurirwa zimwe mu ntwaro ngo zizakenerwa mu gihe urugamba rwaba rwongeye gukara. Benshi baravuga neza ko M23 isa naho yiteguye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo nyine bamwe babarira abandi baseka abaturage bari mu Minembwe, uretse ko M23 ikomeje kugenda ibatabara ibashingira igiti. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye na gatoya, bakomeje kugenda bacanwaho umuriro n'ibibombe biremereye cyane by'iki gihugu cya Kongo nkuko bigaragara, ariko benshi bakavuga neza ko nanone bizarangira neza Minembwe izabona amahoro ndetse nkuko byamaze kugenda bitangira kujya mu buryo. Hakurya rero Kinshasa ho bakomeje gukora inama z'itaraganya za hato na hato, bivugwa neza ko Tshisekedi none ngo yahamagaye abajyanama abe barenga 6 bari kwicara, nyamara inama ngo ikarangira nta mwanzuro ufashwe bitewe nuko ibibazo bisa naho byabarenze. Amahanga asa n'ayamaze kubatererana, idiru zitarimo izahabu ndetse n'inyungu zindi z'umurengera, bisa nkaho aba bazungu batabashaka kwikoza Tshisekedi, nyamara bagakomeza kugenda yohereza akayikwamba kugenda kuvuga ndetse no gusebya M23 kugira ngo bakomeje kugenda bamugirira impuhwe, ati baranteye, ati bica abaturage, ati basahura abaturage, basambanya abaturage. Ibi byose ni ibirego agenda atanga yerekeza kuri M23, nyamara amahanga yamaze kuvumbura ukuri ingabo za leta ya Kongo ibyaha byinshi cyane bikorerwa abaturage nibo babikora kuko nibo bagitinyuka kurasa ndetse no kubombarida ibibombe mu baturage nkuko byamaze kugenda bigaragazwa. Ni inkuru zigezweho kandi zivuga neza ko leta y'u Burundi nayo iba yashyigikiye ubu bwicanyi bukorerwa abaturage. Tshisekedi na Neva bazaryozwa ibi ngibi byanga bikunda.
ibisa naho ari ikikango gikomeye cyane Kinshasa na Bujumbura. Ubu tuvugana aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya Igitega asanzwe atuye, benshi baremeza neza ko umutima usa n'uwamuvuyemo nyuma y'uko amakuru amaze gutaha i Burundi, ndetse na Kinshasa avuga neza ko hari abasirikare babiri bakomeye by'umwihariko bakoraga mu nzego z'ubutasi, yaba uruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rwa Kongo. Abangaba bakaba bacakiriwe neza hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hariya neza mu mujyi wa Baraka. Aba baguwe gitumo ukuriye ubutasi bwa Kongo, by'umwihariko n'ukuriye ubutasi mu bijyanye na operasiyo ziri gukorwa mwa biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, hakaza n'ukuriye ubutasi mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Aba bose bamaze gucakirwa ari bazima. Uribaza ngo iyo abatasi nk'aba bafashwe habiki n'iki kigiye gukurikiraho? Ntabwo ushobora kurezista mu gihe wafashwe n'umwanzi muhanganye ku rugamba utagishoboye kuba wamutoroka, cyangwa se ngo bagenzi bawe baze kukurasa birangire udatanze amakuru. Bamaze kugeramo ahangaha, icya mbere cyo aba bafashwe nta numwe wakomerekejwe, ku buryo habanza kuba process zo kubavura ndetse no kubashyira mu buzima busanzwe kugira ngo bajye basobanura byinshi cyane. Amakuru aravuga neza ko ikijyanye n'inkuru, ibyapangwaga ndetse gukorwa n'ibiri gutegurwa byose n'ibyo bapanze uko bari kubikora, ibijyanye n'urugamba byose byamaze kujya hanze. ba 23 yamaze kuzana intelligence yayo, niyo iri gukoresha statement zikomeye cyane aba bamaze gucakirwa. Ubu tuvugana rero akura remeza neza ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, imigambi yabo yose yamaze kujya hanze. Ubu tuvugana kugira ngo bakore operasiyo pe gucamo biragoye kugeza igihe bazahindurira uburyo, nubwo nabyo bisa naho biri bubagore bitewe n'impamvu ndi bukubwire. Ubu tuvugana kandi humvikanye igisa naho ari pura bari bafitiye igice cya Minembwe. Ibi byose byamaze kujya hanze, bisa nkaho amahanga agiye kumenya ukuri ku bijyanye n'imikorere ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zisa naho zongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abagabo bivugwa neza ko bari kurira bose, habuze uhoza undi. Ariko kandi Kinshasa na Bujumbura hose hatangiye ikikango kugerageza guhindura systeme zikoreshwa mu by'urugamba, ibisanzwe n'amapassword ndetse n'amakorodona akoreshwa n'abagurutsa drone. Uburyo bwose babonagamo amakuru 23 yamaze kubumenya, bisa naho yamaze kuburoka inzira zose. Bisa nkaho urugamba rugiye kurwanirwa ku ruhande rumwe. Icuraburindi mu gisirikare cya leta ya Kongo, icuraburindi kandi mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Bisa nkaho kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi, amini ku butaka bwa Kongo, bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi, bisa nkaho bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku mabanga y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo bamwe mu batasi bakomeye bamaze gucakirwa, bacakiriwe muri uyu mujyi. Mu busanzwe umujyi wa Barakuru kuberamo imirwano, ariko ni igice kimwe. Bisa nkaho aho bafatiwe, uretse operasiyo ikomeye cyane yakozwe, ubundi nta mirwano yari ihari, bari bahari bisanzwe. Ubu rero turavuga izi nkuru mu gihe Kinshasa nabo bari kurwana uko bagerageza gukavaringa amabanga yabo arimo arajya hanze, nubwo byamaze kurangira barimo barisama basandaye. Uribaza ngo ibi byose biregekwa kurinde? Ubu tuvugana ibisa nkaho 23 yatangiye gupanuwa ndetse yatangiye gukora ibitendo bitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga. Ibyanatumye izi ntare za Sarambwe benshi bemeza neza ko zatangiye kugaruka mu bice bya Plaine de Ruzizi, bemwe bakemeza neza ko hari amabanga akomeye cyane 23 yamaze gukandagira ndetse yamaze kumenya, aza gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi kidashobora kongera kurenga umutaru. Ubu tuvugana wazarendo zamaze guhunga zirukanka amasigamana. Operasiyo ikomeye cyane iherereye ku butaka bwa leta ya Kongo, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi we arembye cyane. Ndi bubikubwire, yajya nkubwire neza ko n'ingabo ze zitorohewe ku butaka bwa Kongo, zirimo ziracucumwa zikubitwa ndetse bisa nkaho byanaziremereye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yamaze kugaragaza neza ko bamaze kuba nkaho batererana ingabo z'u Burundi. Ndabikubwira cyane, ariko byagize ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisoda cy'u Burundi, ku buryo bivugwa neza ko abarenga 32 bo bahise bahasiga ubuzima igitaraganya. Nanone ndi bukujyane hano neza muri Kivu y'Amajyaruguru, aho nza kukubwira ibintu bikomeye cyane byakomeje kugenda bihavugwa ndetse n'ibiri kuhabera. Ibice bitandukanye byerekeza Rubaya hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane n'amaoperasiyo akakaye cyane. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga nta kinya. Reka twindirane kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri
kuvugwa ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi mbere y'uko nkubwira ibyamaze kuba ku ngabo z'abarundi, reka nkubwire neza ko inkuru y'incamugongo iri kutugeraho iri guturuka ku butaka bw'u Burundi ari inkuru iri kugaragaza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye arembye ndetse arwaye cyane ku buryo benshi batangiye kugira ubwoba. N'amakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yarwaye ndetse bamwe mu basirikare bakuru barimo baramusura, ariko kandi bakaza gusanga ubuzima bwe butorohewe na gatoya, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo yaze guhita akurwa hariya Igitega akaza kujyanwa hariya za Bujumbura, akaba ariho ajyanwa kuvurirwa. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara iremereye cyane yaje kuzengereza uyu mukuru w'igihugu. Abasenga bakomeze kugenda bamusengera kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko ushobora no kuba ibihe bidasanzwe, ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu ararembye ku rwego rwo hejuru ku buryo bivugwa neza ko abatamwifuriza ineza bo batangiye gusa naho bishima, bavuga neza ko ashobora no kuva ku butegetsi, ndetse aho bivuga neza ko nyine ubuzima bwe batangiye kugenda basa naho bari kubushyira ndetse mu kaga babutega imitego. Ariko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ari indwara isanzwe ndetse atari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arwaye ariko akaza kongera gusubira muri etat normale. Gusa igihari ni kimwe, nuko ahitwa ahariho hose hasa naho hari hasanzwe hateranira umukuru w'igihugu, ni ukuvuga neza ko ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Amakuru avuga neza ko hafunzwe kugeza hashizwe n'abarinzi bakomeye cyane. Benshi batekereje neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yatekereje neza ko muri ubu burwayi bwe ashobora kuza kwiruturuva bamaze kumutembagaza ku butegetsi nk'uko nawe yagiye abivuga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agaragaza kenshi cyane ko hari benshi batifuza ko akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi ndetse ko bifuza ko bamukura ku butegetsi. Uyu mugabo kandi yabigaragaje inshuro nyinshi cyane. Kuri ubu rero bivugwa neza ko mu burwayi bwe abamushyigikiye bamuba hafi bakomeje kugenda abagerageza gufunga inguni zose zishobora kuza gutuma abatamushyigikiye baza kuba bamukura ku butegetsi hakozwe ikimeze nka kudeta. Ariko benshi bakavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi nawe ubwe akomeje kugenda agerageza kwishyiraho pressure. Amakuru avuga neza ko ubundi yanze kujya kwivuza mu gihugu cy'Ubuhinde nk'uko bakomeje kugenda bimusaba abakurikiranira hafi ubuzima bwe, ndetse bisa nkaho yanze kujya kwivuza ndetse kugira ngo atazagenda maze abamurwanya bakaza kubona urwaho rwo kuba basigara bateza sambaratika n'ibibazo bikomeye cyane hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko benshi bivugwa neza ko harimo na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi bamugiriye inama yo kuguma ku butaka bw'u Burundi, akaba ariho yifuriza kuko mu gihe yafata umwanzuro wo kujya kwivuriza mu Buhinde nk'uko abakurikiranira hafi ubuzima bwe babimubwiye, bishobora kuza kumuviramo kuba yakubitwa kudeta ariyo imahanga. Ibi rero biraza gukomeza kugenda bigaragazwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu nyine abaganga barimo baracicikana, abita ku buzima bwe bafite akazi gakomeye cyane, mu gihe yababwiye neza ko nta gahunda afite yo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, noneho irwota amasimbi kuriyo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko abakurikiranira hafi ubuzima bwe bari bamaze no gusaba appointment mu bitaro bimwe bikomeye cyane hariya i New Delhi nk'uko amakuru abitangaza. Uyu mugabo rero utetse igihugu cy'u Burundi yanze kujya kwivuza hanze mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa neza ko iyi ndwara atari ubwa mbere mufashe, ashobora kuza koroherwa. Ubwo rero abasenga bamusengere kuko bisa naho bitoroshye na gatoya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kuba ubuzima bwe buri mu kangaratete ndetse bukomeje kuba bwibasirwa n'indwara itunguranye ndetse ikamurembya, ndetse kugeza ubwo bamwe baba batangiye kuvuga amagambo atari meza kuri we. Nanone kandi inkuru itugeraho iraturuka ku butaka bwa Kongo, nubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi we arwaye arembye, ariko ntibyakwiyeho ko ingabo ze zikomeje nazo gucucumirwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana inkuru ziri gucicikana Bujumbura na Gitega, ni inkuru mbi cyane zibabaje ariko twagira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB
kaza kuba akarusho cyane, byagera mu baturage bagakomeza kuvuga neza ko igihugu cyabo cyisanze mu ntambara batazi aho yaturutse, batazi uwayitangije, ndetse bagakomeza kwibaza impamvu igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwacyo ndetse n'umukuru w'igihugu bafata umwanzuro wo kohereza aba basirikare bakomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo, ndetse aho bivuga neza ko bagiye gutanga umusada. Iyi ni inkuru ikomeye iteye ubwoba ishobora kuza kugira impact, ingaruka mbi cyane ku butegetsi bwa perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugaragaza neza ko azagwa inyuma ya best friend we Tshisekedi nk'uko abyivugira, ariko benshi batangiye gukoresha terime zivuga ko akwiye kumugwa inyuma wenyine, ariko uru rubyiruko, aba basore n'inkumi ari kohera ku butaka bwa Kongo mu mirwano bakaza kugenda barekurwa ndetse bakaza kubohorwa bakagira ubwigenge, maze bakaza gukurwa muri iyi ntambara mu by'ukuri bari kurwana idafite igisobanuro ku gihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi we yavugaga neza ko ataturana na mama 23 ndetse ko uyu mujyi wa Uvira atifuza kubona mwizi nyeshyamba, nyamara bamwibutsa neza ko ubu ari ubutaka bwabo. Izi ngabo za mama 23 zitigeze zigaragaza intention n'imwe yo kwambuka umupaka mu gihe bari bafitiye umujyi, bakibaza impamvu yari yose ishobora gutuma yafata uyu mwanzuro wo kohera izi ngabo, nyamara n'ubundi zitari kugira igikomeye zitanga kuko kondisiyo ziri kurwaniramo ndetse bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru rero ababaje ndetse yaje guca imigongo ya benshi, by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi, dore ko abo mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bisa naho ntacyo byari bibabwiye na gitoya. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, nibura ibirometero bitanarenze 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, aho igisirikare cya mama 23 cyarwanye inkundura kirwana umuhenerezo n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare ba 23 bivugwa neza ko hari abakomeretse ndetse 2 bapfuye, ariko umubare w'abasirikare b'Urundi bapfuye bararenga 52 niyo mirambo yagaragaye. Abafashwe ari bazima bivugwa neza ko bashobora kuba ari 4, ariko igitunguranye hagaragayemo n'umwe mu bagore ndetse cyangwa se umukobwa nk'uko byagaragaye nawe wafatiwe muri aba. Ibi rero biraza gusobanura iki? Urugamba rwakomeye cyane, imbohe z'intambara ziri kongera gufatwa, ariko se kuki leta y'u Burundi ikomeje nayo gukora ibi ngibi mu gihe benshi bavuga neza ko bitakabaye ari uko biri kugenda? Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri kirimo kiragaragaza imbaraga izo arizo zose muri uru rugamba kugira ngo babe barutsinda, ariko bikarushaho kugenda bigorana. Igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeje kugerageza guhabwa ibishoboka byose kuri iyi nshuro, noneho ngo kibe cyakitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko baba bari gufatikanya yaribo igisirikare cya leta ya Kongo baragishinja ko kidakomeje kubaseriye muri uru rugamba. Ikigaragara cyo nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gutererana ingabo z'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye gusa naho gikubitirwa muri ibi bice ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo gitereranye izi ngabo z'u Burundi ndetse bikaza kurangira arizo zihasize ubuzima nyamwinshi. Abasirikare bafashwe, amakuru avuga neza ko baje kuvuga byinshi cyane, ariko bavuze na kari murori mu gahinda kenshi ndetse amarira azenga mu maso. Aba basirikare babwiye mama 23 agahinda kabo ndetse n'ikibari ku mutima, ariko nta santima ziri muri uru rugamba. Benshi babwiye mama 23 ko abangaba igomba kubahana ndetse ku buryo bose baza kuba isomo rya bagenzi babo, ariko nanone mama 23 yo ikavuga neza ko abayafashe ari bazima, nta mpamvu yo kuza kubica. Irabagira imbohe z'intambara, ikomeze babaza amakuru mu bijyanye n'ibyo bateguraga ndetse n'imikorere y'iki gisirikare cyabo, kugeza igihe hazabaho ikimeze nkaho ari uguhererekanya imbohe z'intambara. Nubwo benshi bemeza neza ko mama 23 ibi yakomeje kubitera utwatsi byo kuba yafata abasirikare bose b'u Burundi yacakiriye ku rugamba ngo ibohereze gutyo gusa nkaho nta cyabaye, mu gihe mu gitondo buzacya aribo bongera kugarurwa kuri uru rugamba.
perezida w'igihugu cy'u Burundi. Izi nkuru zose ari kuzakira, benshi bakavuga neza ko asa n'uwabuze icyo azivugaho ndetse n'icyo akora, ahubwo bivugwa neza ko General Prime Niyongabo ariwe uri guhatwa ibibazo, kandi bivugwa ko aba atagize uruhare mu kohereza aba basirikare kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye na gato. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigaragarizwa ibimeze nkaho ari urwango rukomeye cyane hagati yabo n'abarundi, kuko abarundi barabashinja kubatererana, kandi nibyo urugamba rurimo ruragira ahashyushye ahakomeye cyane, maze ingabo za leta ya Kongo zigafata umwanzuro wo kubivamo zikirukankira. Ibyo benshi bafata nk'ubugwari, ubunebwe, ndetse busa naho ari ubwo ku rwego rwo hejuru. Inkuru zihutirwa cyane zituruka muri teritwari ya Nyiragongo. Ubu tuvugana ni igisirikare cya M23 cyongeye kuburizamwo imigambi ikomeye cyane y'umutwe wa FDLR wari wamaze guturuka hariya neza mu birunga nk'uko amakuru abitangaza, ndetse bivugwa neza ko wari ufite gahunda yo kugaba ibitero shuma mu bice by'ingenzi cyane, by'umwihariko hafi n'umujyi wa Goma. Ariko kandi ibi byose bibaye nk'ibiburizwamo nyuma y'uko M23 yamenye amakuru igahita izamuka muri iyi misozi igahangana ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR ibintu byabo byose byamaze gusandaguzwa. Ubu tuvugana FDLR yamaze gukubitirwa muri ibi bice, ndetse ahangaha muri Nyiragongo nyine bivugwa neza ko ariho n'ubundi yari ikomeje kugenda ikorera imyitozo yo kwiregurupa kugira ngo babe bagaruka muri ibi bice by'umujyi wa Goma, ndetse bakomeze kugaba ibitero rutura mu baturage, ndetse bashimuta bimwe mu bikoresho ndetse basahura ku buryo bukomeye cyane. Ariko nanone bisa nkaho bitabakundiye, no operasi ikomeye cyane M23 bakubise nta mbabazi, bongera gushwiragira abarokotse. Bivugwa neza ko noneho no kongera kwiregurupa ngo babe bakongera gutegura igitero bigoye cyane ugereranyije n'umubare w'abaguye muri uku kurasana gukomeye cyane. Abaturage bumviraga amasasu kure, ndetse bari babwiwe neza ko batagomba guhungabana, ko ari ibisa naho ari ibintu bidakomeye cyane, kandi koko nta muturage yigeze ukomereka, nta muturage wigeze uva mu bye. Bisa nkaho M23 yari yamaze gutegura, ndetse aho iza kuburizamo iyi migambi mibisha ya FDLR. Uyu mutwe wa FDLR ni umwe mu mitwe ibarizwa ku butaka bwa leta ya Kongo, ukomeje kugenda uteza inkeke akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, yasabwe gukora ibishoboka byose akarandura uyu mutwe ndetse akitandukanya nawo, akareka gukorana nawo. Nyamara yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, akomeje gufasha ndetse agafatikanya umunsi ku munsi n'uyu mutwe witwaje intwaro wa FDLR. Bizwi neza ko ari abicanyi ruharwa, ndetse bakaba umwe mu mitwe yashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko bamaze gukubitirwa mwa biriya bice, ibintu bisa naho benshi bavuga neza ko M23 udashobora kuyicika mu gihe ugamije guhungabanya umutekano w'abaturage. Ubu tuvugana rero amakuru avuga neza ko umujyi wa Goma utekanye, n'ibindi bice byose bisa nkaho byari byateguwe kuba byagabwaho ibitero, ariko benshi bakomeje gushimangira neza ko mu mujyi wa Goma M23 ngo yahashyize ubwirinzi budasanzwe karabutaka, ubwirinzi bw'ikirere. Ubu birashoboka ko nta drone cyangwa se igisasu gishobora kuraswa mu mujyi wa Goma ngo kigire byinshi cyangiza, kuko hashyizwemo interceptors zikomeye cyane, ndetse bisa nkaho ari indi systeme nshya y'ubwirinzi bw'ikirere yamaze kuba yaterekwa muri uyu mujyi wa Goma. Ibyo benshi bashimangira ko M23 irimo irubaka ibi bice nkaho iri kubaka igihugu cyayo, ndetse bisa nkaho nta gahunda yo kongera kuhava ifite na gatoya, kuko bisa nkaho yamaze gushinga imizi. Igipolisi cya M23 kirahari, igisirikare ni ibisanzwe, abaturage barishimye cyane. Ariko iyi FDLR bigerageza kugaba ibitero, yo ibyayibayeho bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ibintu rero birakomeye. Nanone ndakubwira neza ko muri teritwari ya Karehe amakuru aturuka yaravuga neza ko M23 yakoresheje drone ya CH4, ni drone nini cyane y'Abanyaturikiya. Bivugwa neza ko ariyo yari iri kogagira hejuru y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, irekura amakompra nta mbabazi. Aba bose bamaze kwirukanka bakwira imishwaro, ndetse birukanka amasigamana, bati birindiro n'ibikoresho. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyamaze kuba gisora statement yemeza neza ko drones, ndetse ni drone bivuga neza ko zigera kuri 16
zari mu makontineri. Bivugwa neza ko zari zizanywe ku butaka bwa Kongo zafashwe na M23, bikaba byaramenyekanye neza ko ziganjemo izo M23 iri gukoresha. Ibi byose byamaze kugenda bigaragara ndetse bikagaragazwa nuko iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutsindwa. Ibikoresho bagombaga kwifashisha nibyo M23 iri kwikoreshereza. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare. Ubu rero hano mu bice bitandukanye amakompura arimo aravuga. Muri teritwari ya Karehe naho ntago byoroshye, werekeza mu bice bitandukanye birimo ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo. M23 iri kuburizamo imigambi iri gutegurwa. Amakompura katiwusha nibyo biri kuranga ibi bice. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zisa naho zongeye kuba zazura agatwe nyuma y'iminsi ishize, zisa naho zasigingiriye kuri ubu butaka, ndetse abenshi barahaguye mu minsi igera kuri nishize. Abarundi ntago bazayibagirwa, basa naho babonye imbaraga rero ngo bongere barebe ko bazura umutwe bihagarareho ku buryo badashobora gutakaza igice icyo ari cyo cyose. Gusa benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba ko M23 yakongera kwiga uyu mujyi, kuko bisa naho ibice by'ingenzi byose M23 yamaze kubifata ndetse yamaze kubyibikaho. Bikagaragazwa n'ibimenyetso by'uko imisozi yitegeye umujyi wa Uvira, ndetse bisa naho byose byamaze kuba bishyirwamo imbunda nini cyane zishobora gusheringa muri uyu mujyi. Abarundi basa n'abaryamye amajanja nubwo bari muri uyu mujyi, ariko inkengero zawo imihanda yose yari yarafunguwe. Bisa nkaho M23 ishaka kwinjira muri uyu mujyi. Hategerejwe itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, maze agahita yinjira akubita atababarira. Abarundi muri uyu mujyi ndetse bari bazi neza ko kuva M23 yafashe umwanzuro wo kurekura bizaborohera cyane, bakaba bagerageza kuba bahangana, ariko bisa naho byabagoye, dore ko bumvaga ko bashobora ngo no kwerekeza hariya mu mujyi wa Bukavu ngo bakawisubiza, nyamara bakirengagiza ko n'ibice barimo bitandukanye. Ari M23 yafashe umwanzuro wo kubivamo kugira ngo hubarizwe ibiganiro by'amahoro, dore ko bumvaga neza ko nibamara gufata Plaine d'Or bazahita bafata ino mihanda yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo nyine. Nanone ahangaha za Bukavu bakanyura za Gatogota na za Kavimvira berekeza mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana ibi byose bisa naho bitagikunze ndetse n'inzozi nk'uko benshi babivuze, ahubwo n'uyu mujyi wa Uvira byamaze kugaragara neza ko bashobora kuwusohorwamo igitaraganya mu gihe gito cyane. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'Abarundi banogeje umugambi, ndetse bisa nkaho M23 na twirwanaho batigeze bamenya izi nkuru, kuko mbere yuko izi nkuru ziba cyangwa se ibitero biba, ubundi bajyaga bamenya inkuru zitandukanye z'ubutasi, ndetse bakaza kugenda baburizamo ibi bitero ku buryo bworoshye, kuko babaga bakuruye amakuru mbere. Ariko ibi ngibi babimenye habura nibura iminota 5 yonyine ngo ibi bibombe birashwe imurenge hariya neza mu Banyamurenge bize kuba biharaswa, ndetse bisa nkaho yari umugambi wanogejwe, ariko biza kurangira M23 na twirwaneho bihutiye gukavaringa igice kinini cyane izi ngabo zagombaga kunyuramo kugira ngo ziharimbure burundu. Ubu tuvugana bivugwa neza ko M23 na twirwaneho ubusanzwe bamaze iminsi batsinda urugamba bikuye ku makuru bamaze iminsi bakurura mbere, ariko none iki gitero ngo bagiteguranye ibanga rikomeye cyane. Yaba abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi bari bavuze neza ko bari buze kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane, bakamera nk'abari kwihorera ku ngabo zabo zimaze iminsi zigwa kuri uru rugamba, ariko birangiye bitabagendekeye uko babipanze. Ngo ninde ubitambitse? Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyongeye guhagarika ndetse gihagarika neza cyane ibi bitero byari bigamije kurimbura, nubwo amabomba amwe yamaze kugwa mu nka z'abaturage zigahita zinapfa. Hagaragaye amafoto ndetse n'amashusho magufi agaragaza uko inka z'Abanyamurenge mu bice bitandukanye, mu Bikuyu hariya mu bice bya Minembwe zamaze kwicwa, nyuma y'uko abasirikare by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'Abarundi
n'ubundi bari babonye neza ko kugera mu mihana y'abaturage bisa naho bigoye, bahise bafata umwanzuro wo kurasa mu gice kiri ku ruhande bivugwa neza ko asanzwe ari amafamu abarizwamo inka z'aba baturage. Ibi kandi babitewe n'uko bari bamaze kubona neza ko M23 yabacanyeho umuriro, igitutu cyayo nicyo cyatumye uyu mugambi upfuba, ndetse na Twirwaneho yari yamaze gusa naho imara kuzenguruka. Ariko ibibaye nabyo bisa naho ari ibintu bibi cyane kuri izi ngabo, kuko hasubiyeyo mbarwa, ariko ibyo bari bakoze bisa naho ari uburimbuzi, bisa naho ari ibintu bitazigera byibukwa. Umusirikare umwe mukuru mu gisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko yamaze no kuhagwa Minembwe. Ibintu rero bigaragaza neza ko uru rugamba rwari rukomeye, kuko M23 na Twirwaneho batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ariko bagerageza kugira quick reaction ndetse bahita bihutira kujya mu bice bizwi neza ko bishobora kunyurwamo na haduyi maze yerekeza mu kwica aba baturage. Mu by'ukuri benshi bari kwibaza niki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi noneho aho guhangana ngo babe bafata ibice mu by'ukuri nk'uko urugamba ruba rupanze, bari kwihutira kwica abaturage. Baravuga neza ko mu gihe abaturage bazaba batakiriho ndetse bazaba bamaze kwicwa bagashira muri ibi bice, ngo aribwo Twirwaneho na M23 n'ubundi batazagomeza kurinda iyi misozi ndetse yaba Mikenke na Minembwe. Bazabona neza ko n'ubundi ntacyo barwanira, kuko abaturage barwana barinda basa naho bazaba bahashize, ariko bisa naho bari kwishuka cyane. Abanyamurenge bamaze kugira imyumvire ikomeye cyane yo kuvuga neza ko gakondo yabo igomba kuba gakondo yabo. Ibyo bikomeje no gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kuhakubitirwa ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyari cyifashishijwe neza ko bagomba kurangiza aferi, ariko bibabayeho bisa naho bitaboroheye cyane. Amasasu yakomeje kuvugwa na n'ubu aracyavuga, nk'uko bamwe babivuga ko ingabo z'u Burundi zigishwiragira ndetse zamaze gutatana, bitewe n'uko bumvaga neza ko operasiyo yabo iri bugende neza 100%, ariko abenshi bavuga neza ko nta na 15% yabaye, kuko uyu mugambi waje kuvumburwa ariko bamaze kugera mu bice batangira kurasa mu baturage, ariko barasira kure, ndetse babonye neza ko bamaze kuvumburwa cyane ndetse bagiye guhita bagoterwa muri ibi bice. Umugambi ukomeye cyane bahise bafata n'umugambi wo kurasa mu matungo y'abaturage. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi na perezida w'igihugu cy'u Burundi bose bamaze kugaragaza neza ko inyota bafite ari imwe, ari inyota yo kurimbura no kwica aba baturage. Bitandukanye n'ibyo benshi bibwira neza ko ari ukurwana n'izi ngabo za M23 na Twirwaneho. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko iby'amahanga abwirwa ndetse abwirwa na Tshisekedi bitandukanye n'ukuri, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abari ku kibuga cy'imirwano imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba basobanuye byinshi cyane mu bimeze nkaho ari ubwicanyi ndengakamere bwari bwapanzwe, ndetse wazarendo zari zashyizwe imbere zifite intwaro ntoya ndetse n'intwaro gakondo. Ibi byose bisa naho byari byapanzwe ari ugutsembatsemba. Na M23 ntabwo yemeye ko hari abaturage b'abanyamurenge bicwa, uretse ko ari wo mugambi wari uhari, ahubwo byarangiye amatungo y'ababaye igitamba kuko habayeho gukubita babangura. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje gukubitirwa mu bice bitandukanye, kuko bisa naho urugamba rwabananiye kurwanira ku butaka. Indege zabafashaga bisa naho ntazigihari, ndetse bisa nkaho byakomeje kugorana ku ruhande rw'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi barimo barwana nk'abiyahuzi ngo barebe ko niba nta duce bari gushobora kugumana, basi bica aba baturage b'inzirakarengane. Ibyo benshi bafata nkaho ari ubugwari. Igisirikare cya M23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na Twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya M23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza. Nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe, nanone bisa nk'aho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira, kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. M23 nta mpuhwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nk'aho kigorwa. M23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho
bagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane, ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntabwo byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya M23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano, ndetse no gutanga amakuru ni ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo M23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. M23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. M23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe, ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na M23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka, ariko Abarundi nabo byababayeho rwose ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu aho ngiye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu, ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. Ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari gitegereje kwakira bimwe mu bikoresho karabutaka bya gisirikare byiganjemo tanka nini z'intambara BM24 Combat ndetse n'ibindi bifaru karabutaka byagombaga guturutswa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru yagaragaje intwaro nyinshi cyane z'iki gisirikare cya leta ya Kongo zagombaga kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi hano ku kibuga cy'indege Ndadaye International Airport. Nk'uko byamaze kugaragara, ikibuga cy'indege kinjizweho intwaro ndetse zazicungiwe umutekano n'ibirimo abasirikare b'Ababiligi nk'uko byagaragaye, kandi byaje kugaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyari cyamaze kubarira izi ntwaro ko zigomba guhita zinjizwa ku butaka bwa Kongo ndetse zigahita zifashishwa, kuko bisa naho byari bimaze iminsi hari agakirize k'intwaro ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta ya Kongo bwamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero humvikanye igisa naho giteye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gitegereza, ariko baza kumenya amakuru ko M23 yari yamaze gushinga imbunda zirasa kure ibitwaro biremereye cyane byo kuza kudistroyinga. Ibi biremereye cyane byari bizanywe n'iki gisirikare. Bavugwa neza ko Abarundi ari bamwe mu bari kugeza ibikoresho kuri tera, ariko kandi n'abasirikare bagera kuri 4 b'Ababiligi bivugwa neza ko bari bafite n'ikoranabuhanga karabutaka ryo gucunga umutekano w'izi ntwaro. Ibi byose byabaye impfabusa, ntabwo byigeze byinjizwa ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu biracyari hakurya mu birometero 3 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, nk'uko amakuru ari kugenda abitangazamo. M23 yakuye hehe aya makuru kugeza ubwo iza kubura
kuburizamo ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi bisa naho ari ibitero byari bije kuyigabwaho ndetse bigahita bikorwa